Dobar dan, poštovani prijatelji, jedna kratka emisija. Evo, da pređemo par tema. Prvo, danas sam proveo čitav dan u Svilajncu, gde je otvorene nove prostorije opštinskog odbora Mi snaga naroda, i ja sam došao sa nekoliko svojih saradnika iz Srpskog privrednog kulturnog kluba, ali kao funkcioner pokreta Mi snaga naroda, dakle jedne šire organizacije, koja je parlamentarna, i bilo je 100 građana. Veoma lepo izgledaju prostorije Mi snage naroda u Svilajncu. Ja sam ranije išao i u Loznicu, Leskovac, zatim išli smo u Vršac, sada u Svilajnac, bili smo ranije u Zaječaru, tako da ne govorimo ovde po beogradskom kraju, tako da je vrlo prijatan jedan utisak. Lekar specijalista, gospodin Mića, inače stari prijatelj i saradnik Branimira Nestorovića, je vodio opštinski odbor u Svilajncu. Govorili su dr. Branimir Nestorović, dr. Borislav Antonijević, dr. Ratko Ristić i moja malenkost. Posle smo komunicirali sa prisutnima i posle smo imali zajednički ručak. Tako da, eto, ovo je jedna aktivnost, a u sledećoj sedmici, da li u sredu ili četvrtak, zakazat ću prvi sastanak svih stručnih saveta u začetku pri Mi snaga naroda i prijateljskih pokreta. Tako da, eto, krenut ćemo sa radom. Takođe, u petak biće održana, dakle sledeće sedmice, ali u petak biće održana posle letnje pauze sednica Skupštine grada Beograda. Dobio sam materijal i moje kolege, gradski odbornici, povučit ću ga i pripremit ćemo se za to. Eto, ukratko, to su bile neke aktivnosti, a sada da se osvrnem na nekoliko tema. U Londonu je, dakle, održan veliki skup, pa možda par miliona ljudi, kao podrška snagama koje se bore za tradicionalne vrednosti, za suverenizam, za hrišćanstvo, i odata je pošta podrška ubijenom Kirku, Charliju Kirku. Tako da ovo je jedan veličanstven skup koji pokazuje da je u zapadnim zemljama, čak u anglosaksonskim, postoji jedna velika snaga protiv mondijalnih snaga. Gospodin John Mearsheimer je izjavio da je ubistvo Charlija Kirka veliki udarac koji može pospešiti lančane reakcije, a Dugin je rekao da smaknuće Charlija Kirka je početak novog američkog građanskog rata u figurativnom smislu. Vidjet ćemo šta će se dalje odvijati, ali očigledno da imamo višestruke krize u svetu. Imamo proteste u Francuskoj. Što se tiče Nepala, ja o tome nešto nisam govorio, vidjet ćemo kako će se to dalje odražavati. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Vučić je organizovao neke skupove
ne znam kako da i nazovem, skupovi protiv blokadera, dakle. On kaže da je navodno bilo ukupno u Srbiji bilo 150.000 ljudi, to je veliko pitanje. Ja nisam bio danas u Beogradu i nisam, odnosno, to je bilo juče, nisam bio prisutan, juče sam 3 sata bio u aktualnostima, pre toga sam imao neke druge aktivnosti, tako da ne znam, ne mogu da govorim, nisam video, ne mogu da procenim, ali ovo što vidim, ove slike, ovo to je preterano i to su ljudi sa dnevnicama koji su došli, ali više ću se baviti time sledećeg dana, imao sam dosta obaveza. U ukrajinskom sukobu šta se dešava? Neočekivano ruska strana, dakle, koja ima prednost na terenu i može da izvodi dodatne efekte, ona je udarila 2 udara na Zaporoški pravac, koji je dosad bio mirniji, nije bilo nekih sukoba, na najčupavijem mestu, tamo gde je veliki grad Zaporožje i gde su uz jezero, gde je Dnjepar, tu su napredovali i došli do prve borbene linije, zauzeli su jedno selo Primorskoje i idu dalje. Ali se čini da je glavni udar nije tu, već mnogo istočnije, pošto Ukrajinci na Zaporoškom pravcu imaju 3 linije odbrane, a Rusi su udarili istočno odatle, te postoji rupa u toj odbrani i podiru, pa ne znam, i do 20 km ka zapadu u međom prostoru gde nema odbrambenih linija. Vidjet ćemo koliki je dah ovog udara, da li mogu da idu dublje. To bi bilo vrlo neugodno za Ukrajince, jer tu nema linije odbrane sa te severo-istočne strane. Što se tiče ovog gorućeg dela fronta, u Donbasu vrlo su teške borbe oko Pokrovskog Mirnograda, vrlo teške i vrlo rizične, haotična situacija, jer Ukrajinci sa diverzantskim grupama uspevaju da imaju manje prodore i da slikaju se sa zastava. Ali teško je reći ko šta tu drži. Čini se da su Rusi ti koji su malo korigovali liniju, ali da velikih promena nema. Čak na onoj izbočini koja je između, dakle, istočno od Mirnograda, severno-istočno gore, tu su Ukrajinci nešto stanjili tu izbočinu, taj prodor, ali ona je i dalje evidentna. S tim je da izgleda su Rusi istočno od Mirnograda napredovali nešto, ali je teško reći u tom krekancu oko Pokrovska šta se zaista dešava. Kod Konstantinovke Rusi ipak se približavaju gradu. Došli su na istočnom pravcu do prostora Dača, koje su tik uz početak grada, pa se sada nalaze oko kilometar istočno od samog grada i pokušavaju da zauzmu te Dače. To su vikendice luksuzne. Što se tiče južno-limanskog fronta, tu se došlo na domak Jampula i približilo velikom cilju u Krasnom Limanu na 5 do 6 km. Kada su u pitanju drugi pravci, Druškovka, tu je još daleko od tog grada, ali se raspoređuju ruske trupe, a na severskom pravcu došle su do samog grada Severska i pritiskaju da se uđe u njega sa istoka. Najzad Kupljanski pravac, teško je reći, ali je utisak da Rusi, ja sam razgovarao i s nekim oficirima, da Rusi drže par 60% do 2/3 Kupljanska i da na južnom pravcu koji je ostao nema ozbiljnih prepreka. Ako bi se desilo da padne Kupljanska, što imamo nagoveštaj, to je bio krupan uspeh ruskih snaga.
jedan od najkrupnijih u ovoj kalendarskoj godini, iz zaloga da se može dalje ozbiljno napredovati i povratiti istočna trećina, barem Harkovske oblasti, koja je izgubljena u jesen 2022. Imamo neke korekcije kod Volčanska u rusku korist i najzad gore kod Sumija zauzeta je mesto Jampulovka, mislim da sam tu negde izgovorio Jampulovka, već kako se zove, i to je najkrupniji uspeh Rusa. Sada se prestrojavaju da se krene ka glavnom gradu Sumiju, koji je još uvijek daleko udaljen i dobro opremljena odbrana. Eto, to je ta situacija. Ovo oko dronova na poljskoj teritoriji, to je teško razmrsiti, da li su to uradili Rusi ili je to važna zastava Ukrajinaca preko teritorije Belorusije, to je tehnički moguće izvesti. Koga više interesuje na ove teme, može pogledati, juče sam gostovao 3 sata na televiziji Happy, emisija aktualnosti. Ostali gosti su bili doktor Srđan Perišić, moj kolega sa fakulteta za međunarodne odnose gde predajem, i redovan profesor, bivši dekan Ristivojević sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj Đuro Bilbija. Juče sam takođe gostovao na Radio Beogradu 2 na temu situacije u Francuskoj i na sličnu temu situacije u Francuskoj sam gostovao pola sata na televiziji Vesti. Eto, to je to. Jutros preputa u Svilajnac između 7:40 i 8:10 ujutru gostovao sam sa pukovnikom Stevanom Egerićem na televiziji Tanjug. Pola sata, tema su bili ovi dronovi, udar na Poljsku. Voditelji dr. Dejan Miletić i Zoran Ostojić. Već je stavljena ta emisija na YouTube, kao što je stavljena takođe pre 2 dana kada sam gostovao na televiziji Tanjug. Drugi gost je bio Matić je bio, Marko Matić. Tako, eto, možete pogledati sve te emisije. Toliko ne zameriti, veoma sam umoran. Znate, juče sam došao, završena u 23 sata emisija na televiziji Happy, aktualnost. Ja sam došao kući, legao oko 2, u pola 6 sam ustao da idem na Tanjug i u Svilajnac. A moram da završavam ovu knjigu Rat u Ukrajini do kraja septembra. Sledeće sedmice, ne sad, nego one druge, počinje nastava na fakultetu za međunarodne odnose gde predajem. Tako, eto, to je to. Eto, toliko. Objavljene su mnoge emisije u kojima sam bio u zadnje vreme. Imate ona na Kuriru sa Darkom Obradovićem, što sam bio, i Draganom Vujčićem, gde sam dokačio režim, govorio o Ćacilendu, o teškoj ekonomskoj situaciji, predaji Kosova. To izgleda nije bilo baš po volji. Ali pogledajte tu emisiju, pogledajte i ovu emisiju na Tanjugu. Možete pogledati i gostovanje koje se imalo na televiziji Happy posle ručka. Tema terorizam u svetu. Bili smo stavljena na YouTube televizije Happy. Znači, televizija Happy, a jutarnji program ima svoj YouTube, a tu sam bio sa profesorom doktorom Svetislavom Lutovcem, Slobodanom Stojičevićem i doktor Minom Zirojević. I ova jutrošnja je stavljena sa Egerićem na televiziji Tanjug. A stavljena je ona od srede što sam gostovao sa doktorom Mićom Živinovićem na televiziji Informer, Prve info. Tema je bila odnosi u regionu sa Hrvatskom vezano za pokretanje saveza koji se prave tu na Balkanu, o čemu smo tu govorili, uključujući saradnju Hrvatske i Slovenije. Toliko, hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.